Permusik kami. Kami. Alabuhun nami ulan nami. Tinahoy naik tiyo binat parwalan. Bandamang si tiyo pada butuh hasatan. Par musik nami asa borhat nami pade nami baima nahu partusi Ego. Rajai Ido Dihamura aja pemurna 5 juta. Lasoni ma bonatu tulang neari gultu mate. Sadhata mahita on alai soddo hulole nabi dubulu. Pasatamya sadhata mahita nabi dubulu. Ido. Dus marwata ate. Anope di nama dokata ya non sada no gultu bete. Ido asa sikop. Jadi lasoni ma dihamuna raja di pemurun nami. Ima Sibulun gabi raja nami dinaung tipak kami raut bugu di alam muna adong do huak kami perbuepir asal kono masona tanis tuwe pir mabok ki baul bal pacalongan pir mato di muna saluna raja Sibulun ala taktong ber kami digam mas paulolo matutu sasaat sulu sahabat tidogu tu potean dunga saat di gora-gora muna habis lalu daulu muna
Sa may taliling mga ulo sa ating pagabihan sa matuparara. Matutu. So ngoni ma amang boru si majutak. Nunga sikop na kaning saluod na sa dahat ano kami akaulolo mo. Maulate ma di hula-hula nami siya soni manang nakin tulang nami kultun sa dahatan na mamuraja nami sa luhut nama maulate ma jadi ope lanok singkop di panggora perbipir irohaku ba mengunjungi lot tanah mate tapi jo amang udah jadi nung ebenak karing tagora perbuepir nang tibuan ni ka inatta soribada sang songoni horong di hula-hulat ta saluna ala nung saha di tadak yang dipogon di alaman ni bagas sebagai ting tua ni raja ni amang boruta marga sibulon ada orang sota sibuli do roha jolo butot ta do godang ta tortorta jentar songoni mah rasa asap kita bayang mah tortorta Hidup. jadi nama lo nami nami Lauli mang lauli. ala marbula do do marbula na den kan satur mula topa badang mo kodang mula las baduma to kodang soba semangat dia tarami ale pangido satabi hamuna hula nami saluhuna baru tu pergi saya hola di tempat ta hola musim nama kulit tokin atau kodang emang ketiri kodang lihat nami tak pernah kami lihat manotor di sana pengen nami raja nami jadi pada mau kodang lihat inon nasib paling baik kamu nak jadi sana Di naung tipak sahat raja hupogu di alaman nami laos di pasahat raja ido naking parbue santi parbue siribu-ribu boras sipir maton di bago manawar hal to dolok manawar robian horas mahamet tong pamuro muna nama jalo boras sipir maton di pasu-pasu di batama raja disikap ni nama ngalian matutu ngamar mula-mula raja ino nga mangalian ditortori hobar tulas ni rohanta di bagasa sadarion do naung martar pasu-pasu helamuna yang nakon nami burumuna gabe parumen nami raja nami di rohan nami roma hami lahu madapot tor razai marhite totor lahu manobbar razai radima razai jadi maulate ma amang buru sesuai do kesepakatan ta alana tiki na marata sinamut kita yang paling pemasa di kota tibing tinggi sini jadi nong sahamir orang nami amang buru benang gua pala marede helamun waeng dugi musuara na tiwi satu nabi Oh lama. parbaligi do hami naron Olo. adong do hatar situ do makatahon di baligi do matio di parabak penatapan matutu. damang situ tio le pada uta sahatan awal rajong jongi nail prida iya sumpah iya jadi sorry raja nami jauh kamu mah mau lihat mah di Tuhan ta raja nami hula-hula nami si majuta las rohatta di bagasa sedarion nung tipak iya anak kon dihuriai anak kon nami naung gabi hilamu burumu naung gabi parumain nami majalo pasu-pasu pardomas saribioni di bagas joron itu hantam raja nami udutan sama ulau adat habatahoni andorang sotaudu di raja nami roma hami mandapot kol rajai marhite nama puan si panganon dagabu omana dedok na raja nami nalau si sobahonon nami molotung songonon pe raja nami natuk tarapasahat nami ditudu-tudu di si panganon si titik masih gopo golong-golong pangarahuna otik sosalia pe raja nami nabuhi pasahat nami songo tudu-tudu di si panganon mandapot kol rajai di pasu-pasu di batama gudang pinasunan horas marajai naman jalo horas manang kami pemurung muna pasahat to sidok bodi mahami mau lihat ya salam kopi pak salam sehat kembali kita pak Amang baru nami dohot na baru nami saluk na amang keluarga besar Sibulun rono kami apa raja basong di mana tahu lahon lagi mangudupon anak penulai di mana kiburu nami nagabi parumemu anak komuna gabi hela nami di sorrono kami dari narudi bulan nadingganon soal pasahat toteke
do idalas asa sone asa sama salas matok perlagi ngomu las patut jomu kupahnya amat tua di Batak tuk songo dia be deki na pinasa nami kamang boru siang kami udah 9 juta tong do hatanya tua do hong namang boru titik do yang gona ditopa golak-golak pangarauna otik songo dia be na pinasa ni kami udah 9 juta saya tunggu lagi nama pinasuna emma tutup jadi salam kopi mah oh lo nak pada masih jalangan Horos pahami na pasaton, horos mana kamu raja memang guru namin. Las mawai raja ko sa halipasan to mahami ta berdopi ka pangahan. Dari Di hauna dua, bere ne ame ki bere nami ate sipurun do 10 juta. Abi betul kamu. Isoror ham itu kamu na saton deke semuluru deke studio di Kicang las las marumamuna. Saya mau anak mohon mau boru dio mana lihat kapan zaman dan lihat kapan sama kita mau itu semua pe nah boleh wisata bisa tulang mula marga silahan asal kalau masuk hatan itu dulu sini di pasir apa waduh nggak sini rumah soalnya pe nabi butuh paham bisa tulang mula tuh atau mana menggoi pasir pasuna asal saat sunu saat buatnya saat masa tamen ikion liring mau mangul saat pengabian saat madu tuh sorry Iya. Sebenarnya pada kita sejalan sama aku. Iya. Tulang itu. Beri nama itu tak beri mau di mana? Oh no. Jadi semua ini mari ngomere. Dokter dulu. Dikas terwata sekalian. Roma Hami tulang mau bahu dek itu. Di atas ini tidak nalas. Dek si dulu dek romo. Anggi ama pas rohamate. Gonggok debatan atau tidak nomor itu berbeda dua sorok pe apa satra kami ini kesimul dulu dan yang kami asal giat mengundurkan perhorasan mengundurkan persaulian asal orang mas orang itu duluan tak gimana ulu alang dari gejala dari tiba sorok debatan mah lihat anak partahi luaran dorong pareme parmas pareme asa saat ini selalu tidak betul ya. Kumasa kami dekion, kita sekarang itu mau saat naik tak terbang kalian, lu nama tempat horasan. Betul itu. Tersekolah. Iya. Bagi dia kayak bolong sabar sa, ibut tanya nga ke, abek kamu tanya masa pernah dihasil. Tindian tuli, leona tu barbarui. Ave madabu, sapar sapulu nama sianar kanai. Beharo hamduli, pikiri damang mersi. Liwa otamang, kaboru di semeta odoli. Dan pola sanara, namang alu ape, nama suara do. Iyo kau tando, dipuri busera boy gararo. Bos maro handori, tampak tureondo, laho pangolibi. Di dua honda mama, si baru idoli. Di dua honda mama, si baru idoli. Ave madabu ma sapar sapulu nama sianar kanai. Beharo handuli, pikiri damang malisi. Lua otamang na, kaboru di semeta odoli. Dan pola sanara, amang alu ape, nama suara do. Iyo kau tando, dipuri busera boy gararo. Bos maro handori, tampak tureondo, laho pangolibi. Ibe dua honda mama, si boru
Moro di lambuku seorang rohati rabdo beto itu hagorongan Hagoronian sayangi man saleleng di ileleng na Pahena wito Hotiro hami Ulang hadong nasi Satu lupa Naso jadi sira Aldo hoto Magoro sude arsati rohaki Moro di lambuku seorang rohaki rabdo goto itu hagorongan Hagoronian sayangi man saleleng di ileleng na Pahena wito hotiro hami unang anong nasi satu lupa naso jadi sira Aldo hoto satu lupa naso jadi sira Aldo hoto Omba jabar tu si majulah Boru bere bere nadi dua no Tarina Dijatila diutupi Tarina Diparana diutupi Tarsongo duap naso maripora Orang di dua wito Ito Barberenga Marsitio patangako Rohani sian perhaladon huria makalason ula pamasuk-masuhon ni anak do boru ni huriai siap kami perhaladon huria madok selawat berbahagia Tuhanmu pengantun berdua saya Tuhan tama namia di tonga-tonga ni keluarga muna tuzulwanon manupah ya kaulah muna dia ke keluarga su parboru do su paranak dilas ni rohani huria hubuk kami do silua pribadi do silua ni huria manupai ulota oti susadia inang nabi pasa huriata do takat pak pribadi di do na tua-tua si titik masih opa hudung les di rumah tung songoni penon nabi pasa tanya ka pribadi do siap huriata tuat tadi bata mana manggohi pasu-pasu Ala. pak pahami do siap huria beda bang bagotang na hobartusi Sidungon Roma hita siang tunguan simbolon Nadok di Marte Dingon Sipul siang kuria Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Upasan kami tinggi itu TU Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan Haleluya Iya Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Napasahan tontuk Sebab kau yang
layak dipuja. Saat disuruh saya sahat matu berteh. Horas. Horas ma itu. Mau lihat ya mak. Mau lihat mari Tuhan, mau lihat manang dihita nasaluh dison. Gokon jauh-jauh. Gokon si Paimon, jauh-jauh si alusan. Ido. Dinaro hamu manggokon ceu hidup baru roma hami manggohi gokon munai. Jadi pasahaton nami mah sian ceu hidup baru selamat kepada pengantin baru. Iya. Semoga keluarga yang bahagia, keluarga yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Iya. Harapan dan doa dari ceu hidup baru menjadi keluarga nasi tiruon di tonga-tonga ni keluarga tarlu mobi di joloni Tuhan. Iya. Asa songon hata nina tua-tua madohonoku pege sakaripang mah tuhunik sahadak kadangan rap mahamu tu dolo tutoruan jala satahi sauluan totong didongani Tuhan. Betul. Tu kakak niba doh abang niba Allah masuk dohamu anggota ceu hidup baru. Iya. Maka sosial ada 2 anak anggota sian kakak songonin ang abang. Jadi pasaton nami mah sosialon sosial ceu hidup baru otik manang sadia pion lasma rohani kakak atau abang ini abang nang son Lagi istirahat lu oh, king. ya jadi asa songon hatani upasani na tua-tua madonoku titi mana tinopa gulang-gulang pangarahutna otik manang sadia saya tuhat tamanggohi pasu-pasu. Hidup ke depan makin bertambah nasabah. Ido upamahita arisan ni Simpolon Boru bere asa tapasahan Dalam Yesus kita keluarga bersaudara. Horas. mau lihat tema di hamuinang partiu hidup baru. Jadi mau lihat tema di Tuhan Hobar tu ulau tadi bagasa sadarion di hamunang udah nami opu Jessica. Jadi nang diho anggi nami si Donald Berlin nang anggi buru-buru maju takate las roha di pasikop di bata akan sinakapan ni roha muna pajong-jok ko pardong asare pioni di balgani roha tai las hami pe dison sia tonga-tonga ni pungon simbolon buru bere na adong di martebingon rodon wae kami mangguhi ko kodho jauh-jauh muna ditangi ho de bata ma tangyang pangiduani ho partu parsare pion munon ke depan jadilah menjadi rumah tangga yang bisa dicontoh, yang penuh kebahagiaan. Dilihat dewata di hamu akan narikoti di tengah-tengah ni keluarga. Manang di dia pe hamu mangula, pinatikon huzur di topi ni tapian, manang tu dia pe hamu mangula, say dilihat dewata ma kaparsaulian. Bintang manarumiris obun na sumorop, anak petong diri di hamu borumu pe tung torop. Asa songoni ma di hoy nang udah. Hobar tu anggaran dasar ni punguan simbolon boru bere. Otik susah dia pinasahak ni punguani manupak tu na uli maun manupak tu na dinggan si titik masih gopa golang-golang pangarahut na otik susah dia natuk pinatupan ni punguan simbolon boru bere narong di marte bingon amat tadi batama namanggohi pas horas make keluarga nama calo tupak na godangon horas semanang punguat taname meti na pasahat tu tuhamuna par musik na asahu pasahat tami bae mama. Emedi simbolo ni nang nalambong marilu. Emetu masih talolo Ate nalambong marilu. Ingot marga simbolo ni nang nalambong marilu. Mari teru kita rombong. Oh amoni. Pasu Tuhan mapunguan ni marsugut kabi punguan datang. Paparan niyo simbolo ni nang nalambong marilu. Saat pison saya sahat matu bote horas itu. Iya. Ambil. Seberapa banyak muat di tanganmu? Buat ambil mak. kasih sama abangmu. Buat itu pun Iya. 5% buat. Iya. Masukkan ke kantongnya. Kurang Iya. gomak. Kudang gomak kamu. Oh lo jalon ni si matuam don nemu saya memang ya asal magudang Amplok naik orang iya. ngalas roham bom menang udah si pemenang Mahami madapoton imo tulang ni helanami. Gabi. Imasong nalo pasahat titi marakup. Asabor hatami badawang ma nalo bertusi.
horas ma di hamuna tulang nehela nami Horas mo. hatani si tua-tua nama dokon tinitik sanggar inna baik kururuan suduk kumarga asabi noto partuturan marga dia ma marga ni tulang nami takas mahamu merbabua sudah buat mahami Mulai tema isuku-suku muna. Ia tulang hela muna. Kami marga nabi tu bulu do apar sidoli. mola tema marga nabi tu pulu horas ma mola tema di Tuhan mola tema nang di hita di hamuna ima marga nabi tu pulu di bagasa sadarion merlegal dekat tutur mahita ima nagabe marapara sidoli di hamuna apar sidoli nami manang hahaduli nami alanga perjolo hamuna maperkelekon ima nakani pamurota marga sibulun marhahamahami itu hamuna jadi nu ngawe ketekas nakaningan tau durhon ima buru nami buruta nama jalo pamas-masuan satong-tongan huriatta merhiti-hiti naposonai jalan nu ngawe jalo hami nakaning adat ima sarrajan ni pamurota marga sibulun jalan nu ngawe jalo hami sinamo ni burutai masa gudang do di jalo hami ima apara sidoli di sana ni rodo hami madapotok kamuna apara sidoli nami imana lapat hatut titi marakup tadana yang mendapat tadahud di kita apara sidoli naga besi sada boru mahita ima di boru nami mulai sadaron saha rotu ujungna raja nami apara sidoli tumbulud di jalo hami ima nakaningan songon senama ni borutai boru tumpe songonon nabu terpasat tami ima senama ni borutai Gomas sami mangido lasma rohani apa sidoli nami nalaho majalo alani raja nami apa sidoli mulu sidoli nami buru tak mai pas dorohan nami buru dijuri apa sidoli nami gabe buru napi tu pulu mai maloma hamuna apa sidoli nalaho mangaju aka buru tainon jong songoni ma titim marakup nalaho pastor nami tu hamuna ada hormat songan hatan istri tua ata titim mentong na tinova jari manis may anggo pajalona tung sonop pa seman buruta nakaningan ni nalu pasat tabi tamu na pasidoli saya amat terbatama namanggohi pasu na jadi asmaruhani rajai pasat tabi ma tuh para sidoli nami patah jalman jadi pasat tabi ma tuh na para sidoli nami Jadi mulia terima di kita gabe mahita kupnya horas mahita tu bawa menyata waktu ribata hopar tu ada duduk imaulo nucuk di bere nami naking dihatau kamuna gabe marapara mahita hempar tu pada mardegal-degal tutur di hamuna apara nami legal-legal tutur margasi majutam masalas rohanami mamerek kamu rohamu mendapat kami dinong di jalohamu untuk ribu rutai masih nak bulan ini ima tutu apa sidoli di pasahat tamu tu kami noain sebagian las ni rohamu nai masih namoti ngalas rohamana macalosa tamiak tama tu amat tamar tua di bata anggia ma di borutta dohot bereku helamu gabe di pasu-pasu surata gabe donga saripe na berbahagia mai silu ajar di hita lumu ma di julun Tuhan tak mata tu sanggia ma di gong di pas-pasuna marhiti pasu-pasuna siap Tuhan tai tu julun nyarion di anak kotai di las nami nungau jolo kami sinamo siap kamu lihat pasat tamu tu kami asa ngalas rohanami asa dohono masuk ke kedua bakot dapat hantu ma ngadi ke Jerobian horas mahami macara sinamuk nagurang siya kamu anggia ma tuhatan anggohi pasu-pasuna tambay ma akari hamuna pasu-pasuna songoni ma di hamuna boru nami nakingan bapa mandokon mulu di juluna boru majut tak kuate alai mulu di julunami boru nabi tu mulu doh saksonan berekku idu adati lapatanna di barada toron molong namasa di ulah-ulah aku lepas persulian jual jenam mahu ke bulu ate ada rak pala berompak KTP ke bulu di barada tonido yang dia mbak
horas samu di pasu-pasu tuhatta di majalo pasu-pasu perbuga kau marhiti-hiti na pasona sa pasu ni tuhatta kami yang kami meyatong tomat-tomat tua di bata asang giat dabok di hamuna pasu-pasu marhiti-hiti kami hula-hula muna tulang mata bere sadapok masuk na tua asa tubuh mata pisuk di bona ni pinasa tubuh anak na bisuk do boru na ulibasa mata tu asa pinati kau kujur ma di topi di tapian manang tu dia hama anak ka dapat ma dia ka persaulian mata tu yang lemak masih dijuang lemak suni mabuan manang tu dia hama anak ka dapat ma dia ka pangamuan mata tu ala daudo hamuna tu Kalimantan darah mula ate ale dorohanami sebelum mulak kamu tu Kalimantan roh tu jauh tak nodo jauh ni nong muni Allah Bapak tu bate jai kami ma painudun among muma pangit tu bate saksoni mari hamuna kita merdeka tutur mulai jolo hamu ibu di mahami mulai jolo hami ibu di mahamu gabe mau lihat ma di dos nero hanta asa dapat masuk na itu bari tek pagabe tu ordal saduan arita magabe takasita marsi paululuan saat solo tidak kututian nung ngasahat di pasahat tamuna sinawak na gudangi ima sa konti marakop sahat ba ito panggabian lu nama tu par horasa horas parita parmusing kami olay betul jo ay benda suwer ko laki iberong soko di leko do ibotokku jadi dohorwa sore ko na tua belum na tingkat saya ko apa ingat turate boleh mak diholay nakinga kurokon masih ada ku bereng kurang ko kesehatan mo marhiti-hition tapi yang ngami meyete ngalas roham ngadue baberhoto bereng ku sejulo mate ngalas roham odo cita-cita nai payam na sede dingon anggi ma tunglang sehat nawate asan giat boy sampai sahur matu hamuna dua nalaho pa iri bahopu siapa rekon do borokon asara mo masuk na dito dua do haluka matu dulubu ado hati dito ni robo nang nak sahur matu hamuna dua pai itu bahopu sa ma tu nomor ini saat nomor nono ngoni ma sa ngatata asa masih jalangan mahita teh kami mana ro majalah kamu kami dora Ido apa sih dia serot oh lo jadi permisi nami Nauli saya bicarakan kamu dah apa sih nami nama dari ketutur badamang mamusin hopar tu sih Iya. Oh iya. Para dihina bangku panjang. Ido. Satabi mama abang raja bono satabi maina hiang sori mana satabi di gamuna otang adong asakuta narotu pesta uju nianak namio nunga udur bengali dohong parbono manda bentuk kamu tulang di pengonyo naraho pasangato titi maraku mo narotu jolo muna Maju lanjut. nalian narono bulung na bertapu bulung di simala suna di jalo mati timaraku Mati horasan. di dok mangata pasu-pasu dekani maudula bae pacamuran di rere samdoi boru di tula boru di seperi arap pere samdoi boru di tula boru di seperi arap pere satabi amang raja satabi mainan irang sori bana satabi bantu naliat narolo saya horas sitabe sa pisoni saya sahat madu montean horas pa dudu nama kedokon rekening mungkin diskomunikasi iya menang di standing jadi disuruh kami yang pasahoton ima rekening ulus pasamok oh lo jadi
marbahul-bahul labulum mah dihamuna amang guru nami alana songono parrahon na somal tanga pala songono partodeng ni ulus pasamot ale ido de buat damangon anak di denangon nasa Kalimantan inna. Jadi mangelek kami tu hamuna amang guru Mulutung pernah gabi songonon na ibu pasahat anak odin ni buat damangon nasa Kalimantan odo buat orang gabi matulang ngalas rohani jadi modate mak ai godang laut sudah sahut. Jadi nakut nasi putih tu si deyak dia kan nauli imata pare ada amang baru gabi tulang gabi jadi morak mahita na lepas satu lulus pas samut ido dan apa sabar iya ido johatan itu jadi amang baru huberang nakaningan nabi hadungan amang baru kan narawaku apa yang upenak kaningan rong hutan na hurang do kecatannya amang baru jadi ada kata do paru suri nabi nakaningan din orang saya amang baru na salilingon anggiat memerita hite di ulaon ni ima yang nak namang buru hela nami buru nami lagi bermain nang buru lam tu sehat nama ang buru teh jadi seroda hamil lepas hatun ulus pasabat asa anggiat mama samuk naudion masabut nadengganon dia amang buru dosun kati pada perni amang buru ateh asa dohorom masongan hatan si dua-dua asa ador haduk kama inna tanggo iho ni horbo ador hatiti iho tanggo iho ni lebu nanang sarma tua ma amang boruku pada iri pahopu saat tu namar nini saat tu nama amang boru hata situ tu nama dokon marluga mena marluga di atas ni solu topek dirodang ni bulan gabe meda amang boruk kena ni ula leleng amang boruk kemangolu totong dirawati Tuhan saat ni solu saat tu berteri 3 ras upasat tami ulus pasal moto namang boru saat mahit salu penggabean mangi menang parhorasan kamu si nami asal pasat tami ulus pasal moto kamu musi ido baik iya boy doi haliakan na tulang nang gua pala tuluhan oh lo tortor ho matulang Los pasamodon ulos na uli sigan jarabuo hey pasado kumatu ora sila sabon pasado kumatu ito pina ribo hey Mangido aduduhan marhide ulos pasamodon ang diat may pasipat sa horas Jana penggeng sarma dua hitao Anak iya sekali lagi nantulang lagi oke Persian juang kita dia karena namoy mera apeon nantulang Paturay kita dia karena hurang apeo apa nantulang apeo ma daw Dapat siring maperselisihan Tahu lah mahorong masih Tuhan Tarahut mahorong namar sinahorongan Rapadu kita duduk tuduruan le boras sempat boras si firma ton itu si majudung na ido firma ton firma koki boras sebaik tulang ido iya horas satu gijang iya horas satu gijang tulang horas awas itu apa ido iya Indosiar yo amang hela nakin nga majalo paso-paso kamu siyan amat tadi bata ima na dua mo nagabisada si sadaroha mahamu si sadatahi tujuluan nun orang naking na dalam tempat Ido ngaben tulang jaloma musik itu baik di keluarga mereka si Bolon suang-suang ini di keluarga marga Majutak asa dohono masongan hatane si tua-tua asa rumah ijuk ma inna rumah gorga di dulu ni purbatua tubuhan anak Nabi Yusuf mahamuna doh boru nama lomar roha dong almuna mai tong sarung batua asa loma inna sudi juang loma sabin abawan
manang tu dia hamu mangalaka tu sima hamu dabutan akapas samota saat suruh satu bertiga ras pesatai muluson saat mah hamu tu panggawian mangiut nang tu para horasa musik nami 81 lulus hela hami bek kamu mah musik na bertusi Ido. Malang daina tu sikoru tubuh anak koina tubuh amoru asa merlu gamamu di sada so mangarulu inariko dadan ningolu Ya. Sahot maho di hatua oni sadikon hapos oni tua pangalaho Bangarade Opu El Prida. malo malo Opu El Prida Bangarade Nato. Marsianoba Iya, Opu El Prida. Marsiatu amamu Marsadaroha Burju burju hoborku Dono Marsi Opu El Prida. matua Laos Bangarade mau Opu David. Asatanda Opu David. mahoina Opu David tu sinang. Odi raja tinggal hono bumaburu Ido. horas Se. horas Anon deh, anon mah jolo selesai mah. Jolo selesai mah jolo sini ada 2. Dang boy, itu sadon nih si pasar ibu hudulan. Oh lo, boy. Saya 5 ulosan sih, bah. Suku do tempat duduk. Oh lo. jadi song-songan lima di hamuna hela nami do buru nami di son pasaton nami mat hamuna madar hela jadi bolo fungsi madar helaon pagidon nami tu hamuna pakai hamu mon akatulon adat suatu kamu tu perjujian ati hamang hela ada ulaun akka adat di sebelum Paimon Pasar Ibu. yang di marga Oh, Sumba mani Jutak, Paimon Pasar Ibu. pakai hamuma madar helaon ommat Pasar tadana Ibu. hamuna naong sian adat nagok kamuna di perwatanggom muna Inang tua na jadi Opu David. lasma rohani helaku sang songoni ma nang Amat buruku Jessica. dalam hamuma madar helaon Pak permusin nami Pak Jessica. yang pasal madar hela hami bek kamu musin nai Pak Jessica. Tidak sadar itu hari Siap doa Maniel Prida. Sedang Tung soboy siramoni geser mana? Osman Masuk Pak Jessica. Rohan Masuk Pak El Prida. Inang berumi Dong aku gabe Sana sama halos sama. dua horas Iya. Jadi itu dia musita Bang Boru. Tersongonor raja nami kan ala 10 sada ulos tahatai Iya, ala pas, torok dohamu raja nami unang malang waktu sahali pasahatom menon baik kamu Gabi. iya sahuatur hami jo parhudul Atur, si dada atur. iya anggo ulos pasamot do ulos hela nung sahat sahak manuaing sia halak nai nyom menon tulang sada tu omak tua makna hahani si matua ni borumuna sada tu son baru opu El Prida naking baru bapak Jessica Opu David itu Opu David si pasar ibu tu sak si jaloa pageser jok kainatang asa boy non si pasar ibu baru Amaniel Prida Aman David Simbolon mana Aman David Aman David Simbolon Ira masa pusada. iya iso Aman David Simbolon Sianai. bisalan non on pasangan neon pasangan nitoan penataran dangro oh lo ngay atur robe ya ngay surat to ni son patik pakai tiki sali makata amba sudah datang Mang Boru teh gabe. jadi amang Boru sesuai ulus nata hatai duso pasaton nami ma imatu nahobar nama jalo Iya. asa hatani situ nama dakon asa balitang mapagabe na tinabatawan arita do gabe bolo negak kita marsi paloloan Iya, sa begitu. di soro sabtu bertiga ras upasatan bulo son sa na ita itu panggabean mangyut nang tong parhorasa maju tamu tu pasah mamang ido oh gabe majalah horas majalah gabe mau lihat tema di itu hata iya Iya muna
di buru nami dot tamu elah. No kursion. Sadarion Jessica. nunga di jalo amu be pasu-pasu. Nasiam bagas joro di tuani. Imana marite ite na di pasat amang nina posona. Anggiat mak gabe keluarga nadenggak kamu. Jala keluarga sitiro kamu di jolunnya torop tarlubi ma di jolun tuani. Jadi tamu elah di sondro hami sen ula muna lo pasatot ulos na ganjang jala ulos do rambu. Sotung elah di bere kamu tipisna manang apalna ala bere kamu mak di lasro nami. Ya uloson marlapatan do dia muda dua dia laku do iburuku ya lapatan dah. Ikut ulau kamu mah laso kamu mah ulo yamu mah siat asini roan ituan di lo dia muda dua dia laku do dia buru tu songan ipiata nami las maramuna teh laku do jadi ada dua mah do nami tubuh mata bisun jono di bona pinasa saya tubuh mata bona bisun boru nauli nabasa Betul tuh. sogo di maju nabi pasat ati bea dong tambah cina Iya, akang na mga bayhatan na ulihatan na rin kan. jadi diamu di parmusi nami namalo Iya dong. Gabi ala ami sian desa nawalu do adong nesen Papua adong nesen Kalimantan adong nesen Aceh adong nesen Satar adong nomando adani de tua napuran mesen dairi gambir mesen angkola di bibir rotamona tolonan do daina sipa sinda pandai lima sipa sinda upa osaloja atong bendamang ma musi ini arang-arang didahiri Iya. Mantap. Hey. Masuk ke Bapak Udara aja, Bapak Udara. Hey. Ya. Teteon. Hai. Ikut. Lanjut ke Bapak Udara. Ngaro ke bersih bulut. Anggong. Idong. Awas tangan jangan Langsung disambung nama rokat tubuh itu sudah. Nama rokat tubuh. Masuk deh. Akan nama rokat tubuh masuk sudah. Langsung mah. Boru Parpuri. Asata jalo godang khusus. Boru. Disatu kamu ini, disatu kamu. Boru Parpudi. Bereng. Masa nyaru kata. Horas. Pada julu Pak. Tidak.
Saya ada pengalaman pahupun nami dangi. Jadi songonok kutu-kutu gue pengmon. Asarong gue tidur di hamu. Ya. Unang gue di awal naik engkau bulanku engkau cintaku. Dung matua gabe pada udau. Jangan ya. Ini contoh ini opung ini. Aturannya di rumah dia nih kuing, nggak bisa ikut. Orang pun marah kalau dibawa ke pesta. Tapi inilah satu pedoman untuk hari-hari yang kan datang. Jadi inilah ulos, mengulosi todimon, mengulosi anak doh boru mau dihamun atau akan ngurade. Permusik kami bacamu khusus sian opung. Pariban nami pengantin, ada suatu berita sukacita khusus untuk kalian. Sepertinya saya lihat saya sudah 30 tahun selaku boru di tebing ini, baru kali ini Punguan Simajuntak paling kompak untuk menghadiri pesta perkawinan. Padahal kalian orang Kalimantan. Mudah-mudahan ini suatu pertanda martada songa dia marpatu songa dalan. Mulai sanarion lam tu kompak na Punguan Simajuntak ya teh. Posdora nami ngaruh hamu sen nadau. Dengga kamu gabi turuan bingon nami haduan dari tebingon. Dohonon nami ma sonat tua tu hamu. Anggak mau siana bangmu sia bapakmu sia kami saluna. Bagok na marirang maditoru panggonggongan. Bada muatong na so jadi sirakto di mumama si gonggoman. Ditanyang ni hami paribammu, bapakmu secara umum. Takki majalah walang galinggang majalah gere. Akhirohan itu hatta saya tubuh diamu anak partahi jala lubalang do boru namore jala pareme. Molo tentang ulosot dawa sangat relatif don. Mang nasong dia pinapasat kami siya kami paribammu. Manang na bapakmu ba titim manatino pa golang-golak pangarahuna. Songoni pe ulos na pasat kami saya gudang ma pinasuna. Ahada tahe Pariban Jakarta lai paringgam magabe Pariban Kalimantan. Pariban dari Bandung diganti jadi Pariban dari Sintang. Siap Badung paham majo. Pariban dari Sintang. Majo na idon na lai. Pariban aku tahu edena. Hari Selasa Sogut Igoya Hitam manis kulitmu ku terpesona. Manis manja senyummu ku tergila-gila. Salahkah aku nona bila ku jatuh cinta? Pandang pertama saat berjumpa di Danau. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Nona, Pariban dari kota Kalimantan. Dari Sintang. Jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini. Aku dengarkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengan
tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati, tanda cinta suciku ini. Tarik mas. Iya, si pada taruh kamu dipermusikan. Masuk, masuk. Wih, 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 wih. Hehe. Yeah. Awas, dugul-dugul. Hehe. Wah. Anggoda. Walau ragu melangkah, beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Nona, dari Mandari, kota Garuda. Bertemu denganmu di sini, ku harap kau masih sendiri, untuk jadikan belahan hati. Anggoda Game 4 Pro 2020. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku dan doa lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Ingat umur. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi, tetaplah di sini. Karejo kamput. Dengarkanlah suara hati, tanda cinta. Opu Jessica pengen kamu saya. Opu Jessica. Rodoa siang luat nada oi. Loman dapat toko oi tora. Jangan dong pena ulosi. Udah nambolan susurung doi. Gola pambar tehu bolus doi. Mundur Udah pelan-pelan. nambolan susurung doi. Horas. Pasal amplop. Ulos titipan 10 saya ada. Mana amplop? Amplop kita mana? Iya. Lem matu tulang on. 10 saya ada 11. Iya, 10 saya ada. Oke. Iya. Ido. Dengan cuy etong. Atik buang nomor lopit. Sepuluh. Oke lah, oke. Iya, oke ya.